Tala Fou o Tala Fou mai Ausetalia ala Radio Samoa. O le so fo la whalaulua ai le Palemia o Ausetalia le aso e whai ai le referendum po le wharingo finangalo tangata i le matau po le Voice to Parliament in South Australia. O le whai au lea wharingo le amatang fo i leo le ono vai aso o whaturanga mo lea fuafuanga au whataritari ai pia finangalo le whaitau miliona o tangata. Whai mai Albanese o lo tau laila na wa ai ia manu malo ina lea finaunga. O pepa palota o le palota le atunu ua tu whaina atu le ofisa o whainga palota whao ngai au nanga le Australia Post. O le asana nafi na tu wai le pare mei Adelaide mo le whaalau loina o le nei fuafuanga ai a whai a whamneina o le a tuuina ai ni whautuanga i le pare mene i mata upu e tāua ma a whiai soifua o Indigenous Australians. Wa mariu se tase tangata whainga ruenga whaatonu o wala traffic worker ina wala vei se taavale le pōna poi me le pone. Wala wane leo le Eastern Freeway le te o le sefururua i le waweao e talitonuina o lea tangata sa whainga ruenga i le freeway a la vea i se taavale o le Toyota sedan na ave natu le wharamai ai na mariu lava murimuriane ma le ave taavale ruasu fitu tausanga na la vea ai i a sia tangata na pu e leo ma lo whaia i eisu suenga o whautua ina ave taavale ia whaatatadia ni whaatuai whemaranga inga i le whaetu lea o no lo whaia ni ngā ruenga sue a leo. Umari e toa lua nao fia le wharabrabe tau taavale na tupu i le whiawhenanafi i Central Queensland Highway. O ina ua o ave taavale uma e toa lua o taavale na afia e na o la ua fwita i te tonu o la taavale i le temi na tupu i le wharabrabe. O le taavale le tu ainga le Master 3 ma le Toyota Hilux na whetu ai mua i le Master 3 ma whaaleanga toi ma leisi taavale sa la tane. Whai mai leo le temi nei o lo tau sa iria nisi na sira fia ni whamtaranga le mata upura nei ia whesosoni atu i le suenga. E iai se tasi wharabrawe ua riputia mai reitu i se sifo sini. Wa tā uai o se tamai taina na vea i se loli i reitu i saute o sini ai na tupuru wharabrawe i Wetherall Park. O le tai awa na leilana tupu le wharabrawe le nei a vea i lawa i leo le ave tā vale mo le whai o siaki. E o mai le temi nei o lo ngāri rue pēa mo le whamautuina o le mea moni na tupu. Ma le tala muli, o se palaka o lo o whaatau i whale o loa le Office Works i le atunuu, le woto e wala uina mailo na whaafo i atu, o le palaka e whawhanga i telefoni iPhones, wha mai o lo sioti se waia ma e ono mū. O le Australian Competition and Consumer Commission, po le ACCC, sa o la tautu e wala awane ia le wireless power bank lea, ma le whautuanga e ono ova vivela mai uai ina mū. O le lamatianga e ono a awhia i se soifua pe a whia i ni manuanga ia maso se tangata ro u mia se palaka whapea e ao loa o na toe whaafoi i le whale o loa ma tau whia nei loa lo na toe whaonga ina. E tele nisi o loa e masani o na whai e le whainga lea o le toe wala awina ne whaafoi atu pe a pai ua mautinoa e le saunga le mū ia pe ono lamatia i fo ni soifua. E le ngata i o loa ia a mpape na fo i tau mafa ia maisi fo i tu ainga au o nanga o lo o whata wina atu i le atunuu e sila ia i le Consumer Office ia po i la tau ia ua ta ua le Australian Competition and Consumer Commission ia o na whaia leo le whaaiunga e toi wala wina le whaafo iane ia ma toi whaafo i fo i tupe i la tau sa whata wina a e whaia siaki a wala le puipuinga ma le malu saunga le mū o i la tau e o tangata whatau. O tala ia le Radio Samoa i le nei fo i asolulu, ai mau fo i seisi whapoponga mai Ausetalia i le tau le whai le taimina wale nei i le aso a tai au. Manuia ngā luenga o toe, wha soi fua ia.